Rainbow Mizo Channel kalau lo macau voin hi August ni sompanga India independent natranga akum somriat na hania thirtu le ngai thatu te Independence Day chibai kabuk thau chau hane Middle East lama van boruak lama tanga US in Iran bomba bombing campaign anei wangin Iran oil mun tam tak ti chetania Gesimailam Hualvel Vaukam Zongjong Dan Thailo Khopa Oil Put Chuakin Hatuama Chuti Rualin Khovel Pum Huapa Thilti Thaina Power Thakleng Tur Zongin Iranin Offensive Strategy Anti Malam Panjel Tura Ralrel Dan Atlaka Akalpui Mekbok Middle East Buaina Hian India Aron Hong Tadot Maya Saudi Arabia Le Ramdang Panhiten Joint Defense Agreement Unsigned Ta Middle East Sa Chowna Challenge Thar Aron Siam Tameka Iran Tan Hei Hi Mit Mim Lian Tak Ang Hania Iran Ai Main Pakistan Nena Melmakum Lun India Tan Alhom Thaizo Kane Hetiang Kara Hian Islamabad Rom Hanan Huaya Memorandum of Understanding Chaulo Chu Buaina Chin Felnatur Kong Dang Haom Lauzia Pakistan Chuan Hanpuang Boka Houthi rebels of in Saudi Arabia Khopui Pakhat Natsran Khopui Hanbai Thut Mai Israel in Lebanon Lama in Dauna Lom Tak Akalpui Chunjom Thut Mai Bokane Amasa in kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakthau turin ka som chawa kan video hi like le comment te milo pek sakthau turin kangen bok chau hane Ole Iran buaina na khrin chua kalzela Saudi Arabia le Houthi rebel so tein kar chu achetial tiela Houthi hoin nimin tlaya long panhi an bai thu kan report nuwa khan nizan lama khan Yemena Houthi rebel so te chet na aum zui le ngala Gulf News in report an pek dan chuan Abu Dhabi National Oil Company atnok antin ayan kolmek sumdong long pakhat chu Strait of Hormuz akal tlang mek lain beyato kani ti anron puanga The Times of Israel chuan nimin pialam panga khan etnokin anen kol Saudi Arabia sumdong long panhi chu Houthi rebel so te hian anlo beito boka Iran thlop Houthi rebel so te ain dot chatin sumdong long te bein ni tin an chachuaka Strait of Hormuz kaltlanga sumdong long te shipping route poimo tak tak mai ta chu alhom na hazwal chomek zelani hantia Gulf News chuan atnok hian nizan zirtop zan khan anlong ten bei antok ngayani ti annem heta Hethil chungchanga hian Arab Council po anlungoi lo lea Arab Council chuan Hethil thleng hi andem thu hanpuang chok ngala sumdong long hetianga tuipuya jin vaivak te Iranin akhoi fo hi top san hal turin an phutani ti thuchua hanon siam zuya report danin long an baya hian chena tam tak athlenga kangmai na satak po achuak boka mase vanai thak takin na thoktu nunna chan le hliamero chu anom lo hlawa chanchua na thoktu polte rang takin Mahmuna an thleng zui ngala longa thil chiate uluk takin thuam that nga lania tuna chuan din mun lauma om tolowa long hi mun hi ma da ani toni tin tukin khan an report ane hetianga Iran thlop Houthi helpol hoten tuipuya harsatna le buaina mun thranga hansia mek lai hian mundanga chet na hanai zui leta Reuters in report an pek dan chuan Yemena Houthi rebel so te hian Saudi Arabia khopui lian tak pakhat Natsran khopui chu drone strike mangin han bai zui leta Saudi khopui poimo tak mai Natsran khopui chungom Saudi Arabia Oil Company lian tak mai Aramco facility chu drone strike a hian beitelani ti an puang boka Houthi hotene na inzom na nei Sabah News Agency chuan an report danin khopui chunga mun poimo tak tak te target ania hei hi Yemena Houthi ho control khopui poimo tak mai sana khopuya Saudi Arabia Air Force te anchet na le diklo taka dan bo chia anchet na phubalak na ne antia masa eng tiang chen nge Saudi Arabia Air Force te hi sana khopuya anchet ti ro chu hriat mai thai alani lawa Nasran khopuya Aramco facility a hian chiat na nasataka thenga kangmai chuak mun tam taka mutu rombokani hantia heibaka hian khopui chung munenge mojata bompuak ri hriat tu roma drone pani khachau nilawin Houthi rebel so te hian drone rol tam tak mangin Nasran khopui hi an bayani tin an puang bok kane
Hanadalu agency chuan Yemena Houthi polho te hian Saudi Arabia khopui poimo tak mai Nasran khopuya Aramco facility te targeta drone strike anaina chan bulpui bernia han saichu nimin chunhulampanga khan Saudi Arabia Royal Air Force 10 Yemena Houthi ho control na hnuayom Sada Governorate tanti Sada bial chunga chimchak lampanga van boruaka ronthok lutin poikhoi na hanayani hantia tinana dulu hian an soijal dan chuan Aramco oil facility a hian engtiang takin nge chiatna thlanti hi engma puanjar alom lowa Saudi Arabia sarkar le Aramco te hian engma hemichung changa hian soizui hanla nei lowa Mase Houthi ho ten an bei nge yani ti an puanga target te lalowin diktakin an target chu beyani ti an puang boka tin oil facility a kang mai chuak mun tam taka ralhla taka tangpoin mu thei ani wangin Saudi le Aramco hian puang lo ma sala Nasran khopuya hian Houthi ho drone strike awanga chiatna mun thranga athengani tiro chu ahriat theini hanti tinana dolu agency hian report anpek chunjom dan chuan hetianga Saudi Arabia le Yemena Houthi rebel sotain kara buaina ron chua tharlena chan bulpui ber chu US in Iran abayawang hania US le Iran in dona ngong kal zela he borok thalo tak mai hi lian zokin al chomek zela in dona hlom tak lo thleng thai pumpel na turatana borok beng niam lamain borok hi asang chomek zela Saudi le Yemen sarkar tangkop tele Houthi rebel sotain kara in dona chu ama zongjong aya hlom taka ron chuak le mai thai din huna ading meka Nitin tension asang teltialani tin han report bok ane The Institute for the Study of War ISW chuan Middle East pumpui hi kumtam tak chungatan in donai na tuam thut thai toa chuin dona chu mipui tatana alhom zual na chu Iran thop firfiak pole helpol chi rang intel khom le Middle East ramthan khat sarkar tang khom te in bei na hani thai wangin chu chuan in dona hunrai tak chung ao tir thai ba ka helpol le firfiak pol intel khom te hian ramle ramin dona in poisak an nei lojok donani hantibok heiba ka hian nizana Houthi ho ten Saudi Arabia khopui poimo tak le oil facility an bayawang hian Arab ram rang trangrol pol te hanlungoi lo boka Arab trangrol pol te baka Muslim sakhozui tu ram rang te in kara boina chuak ani thaiwangin Israel le Iran boina te US le Iran boina te aipoin hei hi thil serious zoka atang thayani hantia ISW hian jirjena ranga alan dan chuan mitam tak chuan Yemen civil war lom tak achua an lawa mase chu aya in dona lom tak mai chu ain mungmek zokani tin an report bok ane Iran proxy war hi Middle East sa thleng thut thei ani wangin Israel po ven himna lampanga chakzoka kepen angai ta voin chomhadar somle achan vevela khan The Times of Israel chuan Israeli Air Force te Lebanona air strike nain ancha chuakani ti anon puanga Iran in dona ngong kal zela Middle East mun ranga tension sangzo kom chomeka chutiang kara chuan Iran proxy sanpong portul boka Southern Lebanona Hezbollah firfiak poltepo chutiang jinga chuan han telawangin Israel chuan leihnuaya anban karle ral thuam an danamun poimo tak te targetin beipui thangna lian tak mai an kalpuyani hantia pon lamlang thai mai nilo leiver nuaya thilom te tichetura operation hi kalpuyani wangin beipui thakna hi ana hleni tin an report bok ane IDF te hi mun khachawa an chelawa tairle ache vela te ansar khopuya te hanchea nabatie area vela air strike hi kalpuya ni boka ali taher rich le ache vela Israeli air strike naber hi athengani tin an report boka Hezbollah ho underground facility lian le poimo tak te ti chetani tin an puang bok ane he report aronom tirphata hian Lebanon media te chuan nunna chan mi paru kanomani tin han reporta Lebanon media rang ten report an pekatanga halan dan chuan Israel bomhan hi thokna takania leihnuaya nasalutuka hangora wangin ache vela concrete building chongsang tak te chu achimram ruma heibaka hian IDF ten arwalin khopui pathum vel lai maya air strike hi han kontaka wangin khopui chunga cheng mipui te han chiai na sale boka underground facility anti leihnuaya han leivera until da tam tak te ti chiat sak nia hriatania chuti rual chuan building lian taka Israelin Hezbollah ho ten ral thuam an danale tom himna tana anman nian hriat te an beitel nual wangin
khopui chunga cheng mi puite nasa takin han chi aya Israel airstrike ala omrang chung hian mitam tak chu lir thai mangin khopui chua sanin antlan chiani hantibok tichon voin chun dar som pakhat le achon via the times of Israel in live update an nei dan chuan Israel in Lebanon airstrike kanai na hian mi pasari nunna chan anumani tin an reporta heibaka hian tair khopui chaklam panga airstrike na tak mai hathleng boka building tam tak chu atlu sobrem room boka hetianga building chim hnuai atang hian mi pathum lak chua ani towa heng mi te hian hliam na tak an tura heibaka hian midang tang po anlom trau ni hriat ania hliam za thi hriat thei alani lowa hliam te hospitala roizel ania nabati area vela po chena tam tak athleng bokani tin Lebanon Media National News Agency NNA chuan an report bok ani tichuan heminua hian Hezbollah ho tulu ber general naim gasem chuan press TV kaltlangin thucha aron soya gasem chuan kumsang ni paruka in dona chu Hezbollah in Israel sipai panni anman nuwa ain trana Israel jela Lebanese mi ta chu chuazalen tura kan du wangani tiasoin Lebanese prisoner te chua sakturin in biak pona sang le diplomatic lampanga in dorton na te po kalpuyania mase chung jongjong a chuan operation chu cholsan anilowa chung hun kanlo ton to jongjong atang chuan Israel hian tharum manglo chuan engma thu hansoi thiam lowa zangai na ne na tongka in dorton na chu anthre thiam lo boka Israel hian eng tongma anthre thiam lowa tong anthre thiam mom chun chu tharum thona ni hati Iran Media News Agency chuan naim gasam hian asoijalna hian Israel ne na in rem na chu thilom thailowa angai boka heibaka hian Israel Air Force fighter jet 10 bombing campaign neya Lebanon ramchunga anchet na wanga chena tam tak thleng chu adem hleni ti soin chung anthil ti jongjong ta chu tharum thoa chetna chaulo chu engtongma an thiam lo jian nem nget tu ni tin asoi langani hanti boka Hezbollah Secretary General Sheikh Naim Qassem chuan Israel nen nisom thum pathum chungjat mai kumsang ni paruka khan kanloin beitowa khang hun chung jongjong po khan in beina achua chan bulpui ber chu tharum thoa chet na wang nilowin Israelin tharum thoa chet lo chu tong thia man nei lo wangani hatibok hetiang ani meklai hian August ni saria khan Mecca Joint Defense Agreement chu sign aloni towa hei hi kanron soilang chialawa achan chu chiang taka hein ramna thuthlung hi engtin nge an kalpui don ti soilan na aom lo wangania mase Iran Media IRNL News Agency ten report thar hanon siam dan chuan Pakistan Saudi Arabia le Turkey ten Mecca Joint Defense Agreement an sign hi thilpoi mo takania Iran tan hei hi chawna thar le challenge lian tham tak kani boka he defense agreement tel ram pathum Pakistan Saudi Arabia le Turkey te hian achunga thuam te engma an pongjar lowa chuti rual chuan an tongkam trang le an thu soi then khata tranga halan dan chuan atlang puin he thuthlunga hian Middle East biala hian nuclear arm nei ramdang pakhat aum beldon tinang tlukania achan chu Saudi Arabia mo Turkey mo Pakistan mo hi ral thuam manga beih ani chuan ramdang panhi ta chu beih telang tlukangai ani dona chanle na peturin heng ram pathum te hi trang rualin military te chet na lian tak tak Middle East sa lathengai lo te mu tu raum chunjom thaidona Mecca Joint Defense Agreement signed to nuclear arm nei ram Pakistan le Saudi Arabia le Turkey te chu NATO tharangin hanum donani hanti mase heng thil hanti wang hian Iran le athurol puiram ta chuan nunglam pana kepen khat po pen kantum don lowa Yemen beitu chuan Iran na bayani ti hi kanpom thai boka tin Lebanon beitu chuan Iran na bayani ti kanpom thai boka Iraq beitu chuan Iran na bayani ti kanpom thai boka chutianga kanpom thaiang chet chuan anni point anpom thai boka mase sipai te ahu hawa che chhuatir nai ro chu kan nei du lo mai chaw ania mase hei hi security lampanga in nek na le in vo train thar thil pakhat anita chuwang chuan Iran hian ayan liam don lowa Mecca Joint Defense Agreement hi tu tan nge hlomber ti chu thil chiang sa ania chu chuan India kangkaya Pakistan le India chu bordera in ti boy reng ania ral thum manga in beiton na tumtam tak athleng photo boka August ni saria Mecca Joint Defense Agreement an sign hi India tan alhom bera Kashmir buaina jongjong nen hei hi ain zom chovek dona
chu India hian a hrethiam hle tura kan ngai bokani hanti Iran Mernewsin report tan pek chunjom dan chuan heng member ram pakhat hi atekani chuan member ram zongjong te atek kani ti thutiam hi thil thalo tak kania hetianga in rem na thuthlung siam thai khovel ram sang in thurol pui thatak tak nei te anom boka mase chung te po chuan chung thil chu han tingai lowa Pakistan Saudi Arabia le Turkey ten hein rem na thuthlung an jiak hi Middle Eastern chawa thilpoi thai anilawa engtiklai po Pakistan nena buaina nei rang India tan apoi thaya khovel ramjongjong te tan po lom tak ani thayani hantibo India media te point hemichung chang hi hansoinual hloma Islamic ramsham krang in zom khomna Islamic defense exists chu aron internani ti te in thupuya anda boka hei hian in kung kaina hanga khop maya Turkey hian Mediterranean le ache vela te thunai na zau tak kanaya chuti rol chuan Saudi Arabia le Pakistan hi US nen in thian thatak le US ralthum mangtu US military ten training an pek fo thin ania Mecca defense agreement a hian eng thu chiange ha chungom ti hi chiang takin lapong jar lo ma sala Iran media ten an soyang dau tho hian India media te point thil thlen dan turnia an rin chu hetiang hi ni thowa India le Saudi Arabia in thian thatna le in sum don ton na thlenga chuchat vek thai thil ani donawangin hei hi India tan eng tikong main a tha thai lo thrim thrim ani hanti